Huihchhuk Hnahthial Vawiin ngai thatu le thlir thu zung te chibei vek ule Vawiin hi February ni sombako pathian ni BCM Hnahthial South Pastoral BL Music and Worship Workshop manga rankal BCM President Elect Reverend KV thanga chuan Vawiin pathian ni khan BCM bek in lunglenga rangbol na hun mang inkhom hi Reverend TC Vanalmal Soma BL to pastor in a kai hruaya KNP Zaipol BCM Hnahthial South Pastor BL Zaipol baka solo rangbol na hun manzo ani nuwa BCM President Elect Reverend KV thanga chuan chanchin thra mitin tan ti thipui mangin pathian thu cha soya he chanchin thra hian rilru taksa damna aron kinga hei hi wana chau man turani lo lali son tong trai dan min zirti rangin idu zong wana min anti angin lemi po intiro se ti angin alamaril rudik tak pumi te hna chuan a that na hi alanti thrina kan tong trai na te hi pathian hian min chang lo ngai lo kan ta na thatu chu min pe mai thrina a then chu tu na kan momo ani lo wangin lo ngak deuh turin min tia a then chu a tul lo ti chang te po ombok thina ni he chanchin thra hi kan za pui turani lova irin chuan pathian ro pui zia I mu anga irin hlel elo chuan pathian ro pui na I mu theidon lo ani kan rama chanchin thra minon thil tu te khan pathian thu oi ve to ro u antia a thenin oya a thenin an oi du lova pathian thu oi te chuan na satakin mal som na po andong nge ani Hnahthial po hian chanchin thra inda poimo masak phot chuan development po in aron zui mai don ani atia chanchin thra hi iringa I oi ti lan tir na tu chu ama fakle choimoi hi ania lalpa fakle choimoi turin in pela I lom na hi chuai ngai lawang chanchin thra min pe ka wang hen kan ram hi adama chanchin thra awangin khovel mun ranga mizo om te hi hruai tu ani theideu zel te hi a hlu ani ati Reverend KV thanga hian zanlama BCM bek in paniala hun a mangal lea naktu ka lungleya a hongang South Tui Pui BL to MLA Dr. Lalthangliana Health Minister chuan a BL chunga hun a mang meka ni zan khan Tui Pui di new kon pui lung pui tlang mo lian pui le South Van Lai Phai atloa ama lo muak tu mi pui ma Dr. Lalthangliana chuan kumin kumto pa pathian le mi pui zara MNF in sarkar na an chan le ngei arin thu a khila India ram le North East State a Health Minister Higher and Technical Education Minister le Commerce and Industries Minister ani na anga Minister ho in mu khom na ama aya kaltam an arin lo thu sein mani mingte mani party ming le Minister MLA Trump kan chel to zat te introduction a kan sei thina KI senior an big lo chung zinga chon Congress Minister an tel ve ngai meu lowa India rampum le marchaka Congress Party hi alot la cheto hle a Congress hi an fel lo wang po nilovin Mizoram po an archuak mai ri lo wang ati Dr. Thangte chuan ZPM po hi an sual na soitur karhalo ma se voi khat ma minister po lani lo Chief Minister candidate CM te hi akong abo hlea ZPM te hi social media na satakin anin vora ataka ero an korong hlea tuna an MLA nei zawe po hi in thlan le huna an nei phak karing lo sarkar lo om le tur hi puzoram thanga kai hruai MNF kuta om le nge yang ti ring ngamang u atibok Vawiin Chanu Khan Mizoram Journalist Association District Headquarters Hnahthial chuan meeting meeting hi Vice President Pusilal Botsen akai hruani MJA Meeting chuan chapchar kut sangni somni pathum organizing committee in chapchar kut nula tlangwal hraite khuangchoi pa khuangchoi nu thlangtura MJA Hnahthial district te aruat chu lomom ti thu te organizing committee in a base ange ya uluk taka thlanni se antia district MJA annual conference po avoi khatna tan nei ve nge ni se ahuna tan February ni somni panga in rin ni chanudar khata Hnahthial South 3 Village Council House a nei ni se khwallian tan pu Bijoy Gurung additional SP le khwalzo ama pulalrem ro da sailo SDO sadarte somni se anti baka annual conference
program po an siam fel nga lani Hnahthial District Football Association Mahindra Pickup 4x4 Division Championship Tournament chu naktu ko tang khel than ani dona chundar som panile chan ve opening program than ani anga opening ceremony hi pumiki lalen kola Honorary Vice President HDFA na kai hruanga Hnahthial District Sport Committee Chairman in thua sai nuwa S malsom tlonga Vawiin taking ne ani anga mana motors lam atanga ron kal ten thu an soiba ka kick off hun an mangang chunhudar kata government Hnahthial College SU le SAS trainees 10 exhibition match an khelang chunhudar thuma first division match khat khelani anga Bazar FC le Chanmari FC ten an khelang tun chum tournament na hian pulal biak dik mar le pusi biak ro pui te chu match commissioner an ni ang naktuk chunda som pakathian market building hall a mizo upopo sub headquarters Hnahthial te chuan annual conference an mangdona he hun hi South Pipui Bial to MLA Dr. Lalthangliana health minister chuan khwalian ni na man puyang chonhulama an pol hroi tu turan thlang bokang naktuk vek chundar som pani le chan ve hian zo farun lunglenga Mizoram State Day manan didon boka he huna hian Dr. Lalthangliana health minister bok hi khwalian aniang inkhom hi pisaijik pui additional DC na kai hroenga police department in national anthem an sa anga hun ser hi pastor Joseph VL Nunjira na manga puarlal remsanga district board staff in inlom na thu soyanga zai thiam an zai nuwa khwalian Dr. Lalthanglianan Mizoram State Day thucha soyang katizong kha Huihchhuk Hnahthial Vawiin an ngai thlak thei te chu ni a ngai thla tu zong te mang tha vek ule